Beli dersa meya duduya İca emi tipin yani harfin Arabi bir sünne harfivi berez bugori sıravan doğravan o cara kişi tevlehef İca ne bugori doğru ve levra kelimeyin Arabi ayetin khadi anşı dua harf gış berezi da nayni yani elif dura be dura te dura se nahi tevlehef ticar heyi beriye her tişta ticar he vav beriye gışti zaten bir şekli emca harfa tevi ev bakın em harfa jevdu naskın anla. Mesela me bejin vab elif durati bej b durati bej t evad sırayla tudkhuni çi. İca levrat emitüde elif duralama ti lama vel vedraye. İca careki dreze da emi ezberkin cara dudiyaji emi harfa tevi evdu bakın. Kam harfa nazkın anlasnakin yani şekli wan ناوی وان دمیجی میاد جی خواه گرتی آنها نه که ما تمرز دا بخونن هرن میگو تو چی میگو پیشی ناوی حرفا دورا شکل وان امید میجی خدا جاره کی بدن ازبر کرنه که ام لکوی حرفی ببینن سری دا و ارتی دا و داوی دا و فرق ناکه ام وی حرفا خواه ناز بکن بلی لبرا میگو چی رزه دایه الیف بیه تیه سه جیم حی خی دال زال جوکی سب سری زمان تخواندن ری زین غایت تنک زراف تخواندن سین شین سات دوات جدالی قالنتر تخواندن تی زی جی زینی قالنتر تخواندن عین غین فی قاف کاف لام میم نون هی واو لام الف ی İcan bine ku teviye ve emçere bukhunin emcad kalın şifir da bukhunin z zeyn sin re te fe elif lam he ye kaf ye he sad dal be mim vav lam elif he şin gayn dat zal te, nun, cim, sin, ayn, kaf, fe, te, re, se, zeyn, z. Yani tevhid vakti te khand ya işte harf ekili kedere değil gere dmejitte da şekli ve navi sekinibim. Ayşa de eve da de khandına Kur'an'ı da de khandına dua da ayet andajin harf tüm de seri da nayni o tüm tek ji nayni ve sandını care harf de seri da te seri kelime da care de ortaya te care de davya kelime da te ve çakhece emi dikkat bakın ka harfa me de seri da çavate khwandın de ortaya da çavate khwandın o de davya da çavate khwandın emel elif ibni elif tekvati nisanın Dedi seri da ortaya da David Hacı vahat nivsanın B disa olsa tek vekil jormedi tibun dersa yekem da jim B tek benim sanın vay ledi seri da ortaya da David Hacı vahat nivsanın her vahat T jim S jim B T S o nun avana de seri ortaya da veki evdu te nivsandın emiteni van bir nokta bizanımın b nokta ikili beni t du nokta ile serim s nokta ile serim nun nokta ikili serim bu nokta merij evdu naski şekli van ortaya davi da ama veki evdu teni evdu bira ve adabı beli cim de seri da ortaya da davi da cim ve hay ve khej veki evdu nivsandın her vakti bir nokta emcev naskın جیم نقطه کی بنی دایم حی به نقطه خید نقطه کی لسرم دال و زال جوا کی هفدونه دال به نقطه زال به نقطه ری و زین و کی هفدونه ری به نقطه زین به نقطه سین و شین جوا کی هفن شین سه نقطه و هر لسر سات و دات جوا کی هفتین نویساندن دات نقطه کی لسر تی و زی جوا کی هفتین نویساندن Z noktaki seret T B noktaya aynı gayn jiva kaftin insanın ayn B noktaya gayn noktaki vehaya fev qaf jihe mahama ve kaftin insanın
F nokta ki ser, kaf du nokta li serin. Kaf seri orta davida nivsandın avi. Rın bala xabidini. Rın ezber bikin. Mim usa lam mego mim. Nun seri orta. Davi he seri orta. O davida vaate nivsandını. Vav leher deri. Ve ki xayte nivsandını ye. Tek ve vaate nivsandın. O seri da du noktayla bini, ortaya da du noktayla bini, davi da disava be nokta, carjeye bu nokta teni visandını. Ama şekli van eğer dakili khada behelin, yani harfa med seri da du ortaya da, davi da çavati nivisandını, emrın bala khabidini, rın şekli ve ezber bikin, meji khada bicib bikin, vakti me evya ev dersa duyemin. Harf de seri ortaya davida çavati nivsandın meevid meji xadarın ezber kir edi em rahat karın derbası xandına Kur'an'ı bibin und bini ku xandına Kur'an'ı per zor nene insanı buxwazı Kur'an'ı buxune sali vi çid ve ev dizanı Xuday Teala ali kariya vidkin jera hesantır yani rahattır.